Hello, zomi te dam kim te khiam ke kamin hau son kha hi zomi in kuan Oklahoma jetai ho ke panina ong ho pi ing tul ni le som le kwa zomi nam ni tul sa kho pia pi jing ta kai bol theina di nga mang pan pi zomi nu le pa u le na ko ma pe tunga tu ni attacking ZNTV tung ton in lungdam ong ko pa pha no ming zomi nam ni ong pai khom zomi u le naw aneu alian awamakang khem pe tunga lungdamung minam ni nom taka ibol theina di nga thuang vai hom zetai oke board of directors te tunga nakpi takina lungdam hang vai hom bek to piang lovin sumle pai tampi ma ong kisam ahi manin sumle pa ya ong panpi biak na por pi te zo sai te le khoki pol na tom te tunga zong nakpi takina lungdamung kisap na khem pewa ama theja si thel lawa hongim pi hongpan pi ton tung izin mang pi pa pu tol somlian ex chairman of ZIOK tunga gen zo lo din lungdam na iko hi mun tom ma zomi tele tol sung panin ong kel thailo zomi ule naw akoma pe win nuam taka nge theina ding in media ang sepsak the BCM media le lim hoi ma mang lak sak pu kampu lai zom le pu gogin tung zong nak pi takina lungdamung ki sapunun in ki mu khop na ding hitale latai na ding hitale music van tuam iksi khellawa ongkom MZBC por pi tunga zong lungdamung hoi tak ngzem sak pi zam nu tunga nak pi takina lungdam por pi le khoki por na pan ngei na lam tuam ong nei sak por pi le khoki por na te tung jong lungdam iko hi tu tum nging ong tum sak le la hoi no ong sak sangam ule naw te tung jong lungdam mi pi ong tun tak chiang in a sang shep sak ong don sak sang naw pang te tunga zong lungdam hunang uk sak thang boy khai pi le chiang nu tung zong nak pi takina lungdam mi pi nuam tak iom theina ding security ong shep sak sangam ule naw khem pe tunga zong lungdam nang pula kung mi kang te thei ding speech hitale aki gen thu le la te amau tun mun chet panin kam ong let sak jeng sang la bang te tunga zong lungdam na nak pi takin ko wung zominam ni ibol theina ding ina sumle pai ong mapang pi teng akichian zo in amau mapan na za ong gen ning IC bas panina dola tul nga ki personal panina dola tul khat pol pi tuam panina ong ki pan pia pol pi te khat ong gen ning Full Gospel Assembly panina dola zatum Full Life Church panina dola zale somga Galilee United Pentecostal Church panina dola zakhat Hoshana Mission Church panina dola zakhat Myanmar Harvest Church panina dola somga Myanmar Zomi Baptist Church panina dola zani le somga Tulsa Lai Pian Pasien paina por pi panina dola zakhat ZBCM of Tulsa dola zatum Zomi Revival Church International panina dola zale somni zo sai te pan Grace Asia Mart panina dola zakhat kai Burmese panina dola zani Zode Asia Market panina dola zakhat Hornbill Oriental panina dola zatum Sianjun Asia Market panina dola zakhat Zogam Coffee panina dola zale somnga hoki pol na pan anlang dola somnga bonli dola somnga dim tampi dola somnga ngablai dola somnga gongmol dola somnga gosing dola somnga haupi dola somnga helei dola zale somnga laibung dola somnga lailo dola zale somnga lamjang dola somnga morbem dola zakhat
มวลน้อมดอลลาร์สมงาหน้าหน่วยดอลลาร์จักรพายจ้าดอลลาร์สมงาพุนุมดอลลาร์สมสกิสายพิมวดอลลาร์สมงาสวงหอยดอลลาร์สมงาสวงเพย์ดอลลาร์สมงาเตกลุยดอลลาร์สมงาตุงตวงดอลลาร์จักรตุยทางดอลลาร์สมงาตุงจางดอลลาร์จาร์สมงาเละจามปีดอลลาร์สมงาเตฮีzoom in amnia company hitale zoom sunga imuan iswan zo sai te pan hitale min amle pasian it zomi pol pi te pan hitale hoki pol na tum panin hibangina ma pang khoma zomin amni ibol pen na pi takina el lomina thupi ma hi apang khia hoki pol na Paul P. Zo sai te le company te ibiak to pan tu pang pita hen. Hi atunga mapan khom na ong pe khia te zeta yo ke in mi mal phaza lungzuya ase tung to na ong pe khiaw a hi.